Galiza Metálica 101% metal galego, a forza do pasado e a intensidade do presente. Moi boas, son Pati Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal feito en galego e portugués. E como isto, pois grazas á colaboración con Filipe Marta, o gran imperatore das ondas do extremo caos. Moi boa noite, Filipe. Olá, Pati, é um prazer, como sempre, estar de volta aqui ao Galiza Metálica e para passar uma noite incrível, acompanhado pelos melhores sons, desta vez do metal galego. Exactamente, neste episodio 155 Bandas Galegas imos a ter, todo un recorrido pola nosa xeografía musical e tamén física. Vai ser uma viagem incrível, estou ansioso, Pati. Pois sí, comenzamos ben forte cunha
unha banda da zona de Santiago. Estamos falando de Sicília. São bem jovens, mas muito interessantes. Lançaram um trabalho, penso, em 2025, chamado precisamente Cascalhos, que é um trabalho brutal, é uma boa apresentação. Pois moi boa. E ademais decir que ten a Iria Iglesias de teclados. Tamén está Carlos Falle nas voces e na guitarra, Marcos López como guitarrista, Manuel Carvalla na batería e Manuel Duro no baixo. Incrível esta banda. E agora vamos até Vigo, uma banda também bem interessante e que tem batido fortemente aqui no Galiza Metálica. Sí, estamos falando de Arson Tides, metal totalmente catárquico, como din eles, unha banda pues, que naceu alá polo 2017 en Vigo, pode ser, sí. É verdad que son vigueses, caramba. Despois dunha votación popular tuveron aí un reñido encuentro no que se registraron máis de 40.000 votos e xa teñen confirmado que gracias a eso van a donde? O Resurrection. Exacto, así que nada, preparadeos para escoitar a esta banda viguesa en directo e tamén van a estar no Arcanxo, que seguramente... Agora em julho. Exacto, na zona de Pontearea, recordade. E atenção que está a ser dado algum destaque precisamente à presença dos Arson Tides no Resu, graças ao seu baterista de 16 anos. Caramba, vaya jovencinho. Muito jovem. Vai a ser É bom ter estas gerações mais jovens, novas, também entrarem nesta cena e sentirem-se motivados e fazerem ainda mais crescer a cena. Sí, mira, ainda fai pouco un ouvinte dixo algo así como é que se nota a escena máis viva porque hai programas como voso que están facendo posible pues, para que salgan máis e como que dá máis ímpetu, pues a ver se é verdade que a nos gusta nos fomentar que haya novas generacións para poder seguir escoitando metal e que os coitedes todas vos, claro. Ok, vamos chegar então com o som dos Arson Tides, com um tema bem interessante, não é? No, sí, Tataque. Sinte o poder do Galiza Metálica.
Estás escoitando Galiza Metálica cos grandes Cabo Dano, os santiagueses que fan metalcore melódico e groove metal en galego e que próximamente van a estar no Alén Metal Fest o 11 de xullo. Vai ser bem interessante o cartaz deste Além Metal Fest 2026 e Cabo Dano como única banda galega presente. Duas portuguesas e depois, claro, o Leo Jiménez e Nervosa, se não me engano. Sí, os internacionales, vamos. Sí. Os portugueses son os Pitch Black e os Research. Sí, bueno, más internacionales serían Nervosa porque veñen un pouco de máis de lonxe, pero sí, mas chegaron lá na mesma. A verdad que é unha cita ineludible e totalmente gratuita en Vila García de Arousa, recordade. Bueno, vamos a darlle Escutamos aí caña. o Profeta, non esquecer do álbum É Melhor Matar-se. Exacto, brutal. Bueno, que decir de Cabo Dano, si son unha gran revelación para todos. E agora nos vamos con Reis, tamén unha banda que está moi activa. Thrash metal. Bueno, e tanto. Old school. Totalmente. Sabem fazê-lo bem. Muito. É verdade, não são muito regulares em termos de edições, nem atuações ao vivo, mas em termos de trabalhos com qualidade, podemos dizer que sim, fiéis ao seu thrash metal, têm bastante força na Galiza. Van a estar no Arcanxo, non? Non é Penso unha que das sim bandas. tamén, Sí, agora sí. em julho. Bueno, pois mira, aí temos unha cita que tamén hai que ir. Recordade, en Ponteareas. E vamos a escoitar. Um tema forte deles, tem um vídeo excelente, não é? Este Little Injection. Vamos a dar. Vamos mesmo, Pátio. Vamos mesmo. É que isto vai ser arrasador. I'm a human being, human by condition of my destiny.
lethal injection. I've done it again. Another victim of this sad reality. Now and therefore I'm prepared to pay the price of fighting again and again. Punish me. I want to end this damn nightmare. I can't go back. I don't want to live. I want to feel the pain of myself. Stop this madness, this silence of my ass. Redemption. Killing myself before I'm stopping my heart. Hands of the two, thinking of my future. Redemption. Pray for my soul into the end of my war by lethal injection. Stop this madness, this silence of my ass. Redemption. Killing myself before I'm stopping my heart. Hands of the two, thinking of my future. Redemption. Pray for my soul into the unknown. Stop this madness, this silence of my ass. Redemption. Pray for my soul. Pray for our souls. Pray for their souls into the unknown end of my war by lethal injection. Sound that goes in my head. Death blood
Galiza Metálica. Forza pura, intensidade que che atravesa. E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes. Sim, muito interessantes. Estou ansioso para escutá-las. Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda, terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades, porque por un lado estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal. Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness. Sí, unha banda xoven porque naceu alá polo 2021, non? Mais Por ou aí, menos. por aí, sim. Pero moi interesante e, sobre todo, estes coruñeses non paran, sempre andan con algún bolo. E praticam um som também um pouco diferente do restante praticado na Galiza também. É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea. É uma cena mais soft, mas grandes sons sem dúvida alguma. Sí, están de novidade porque acaban de sacar fai ben pouquiño un tema ben interesante. O Be Gone, Por certo, como se chamaba o de Scarecrow? Non me acordo. I Will Remain in the Darkness. É verdad que non me acordaba eu. Não te acordavas que eu já tinha mencionado? Pois non me acordaba. Estaba eu A tan... intensidade do som, não é? Diz, Não, é que estou... Estes grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto... Pois. Está tudo dito, non é? E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Be Gone é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad pois que ten un punto ben interesante e hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, A guitarra. que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outomouro, a batería. É um projeto bem interessante, a parte progressiva pelo Cocheville e esse, talvez o hard rock pelo Paco Brea, é um grande vocalista. Pois sí, imos a escoitar este Be Gone. I've been running away since the end of the day when the night was coming down. I've been feeling down and I hear the sound like my heart falling around. And my mind was saying as the story believed when my poor old soul was killed. And now I rest and say goodbye to life 'cause I've been gone. I've been gone. She'll be happy to say that my mind went away, but my heart is gone. And my body showed that a fever as another day begins. No one to hear
is the end of the day. Another heart has failed. Taking my races, and so the movement becomes temptation.
Proseguimos a nosa viaxe acompañados dunhos vigueses que son unha novidade. Estamos falando de Titano. E são bem brutais, uma nova banda brutalíssima. Eu gostava de vê-los ao vivo. Se captarem toda essa energia live, será simplesmente arrepiante. Bueno, pois habrá que facer aí unha Procurá-los, pesquisa. não é? Sim, eles estão bastante ativos ao vivo. Não é? E nos festivales tamén, así Sim, que sem neste dúvida. verán tamén andarán aí ben... A bater forte. E tanto. Sempre a dar. Tivemos com o Deo Vachara, não é? Exacto. E hai que decir deles que é unha banda super novedosa deste mismo ano. Así que vamos a seguirlle a pista, pero xa. Não perdê-los Exacto. de vista e de ouvido também. E agora nos vamos con quen? Pois con uns santiagueses que fan unha mistura de hardcore punk e música violenta feita en galego. Os Musgo 981, uma banda também que mantém alguma regularidade ao vivo e trouxeram-nos um trabalho bem interessante, o Frio, que vamos escutar. Exactamente, xa dixen con anterioridade en outros programas que membros desta banda están feitos tamén con membros de Teima, así que vamos a seguir aí a pista ben de cerca. Esto de nuevo bailando entre la penumbra. ¿O qué me queda? ¿O qué te
over your minds. The power of fear. Leaders made to grind. E como non, tiñan que estaros da Coruña neste repaso 155 deste episodio de bandas 101% galegas. Temos os coruñeses Bloodhunter. E demais com uma colaboração com o Fernando Ribeiro de Moonspell. Sí, hai unha colaboración entre España e Portugal boísima. Um dos temas deste novo trabalho dos Bloodhunter. Bloodhunter, uma das bandas mais internacionais de Espanha, mais poderosas, com a súa frontwoman bem destacada na cena internacional também. E ademais que van a estar pois presentes tanto en novembro como en decembro con festivales ben interesantes, pero tamén neste verán, así que, por favor, idelle a botar unha vista de olhos ás redes. Exacto, ás súas redes, por favor, que hai que tamén interesarse un pouquiño. Sem dúvida. Tivemos com Threshold of Hell de Bloodhunter. E despois nos vamos a seguir na zona da Coruña, porque... Está interessante. Pelo menos estive a ver o tempo, a temperatura é mais aceitável. Uma diferença quase de mais de 10 graus, relativamente aqui à capital da Galécia. Aí nos vamos a topar a unha banda pois que créase no mal tempo, sabes? Un na bruma. No núcleos, chamase. Na bruma. Sim, uma banda de death metal melódico com algumas nuances progressivas. São bem interessantes. E moi noviños tamén, comenzaron ano pasado, ou seja... E é pena não terem mais atenção. Vamos a prestarlles a atención que merecen con este Sleepwalkers. Corpse pretty like a
comenzamos esta segunda hora aquí no Galiza Metálica recordándovos que podedes escoitarnos na FM, porque ademais de ser un programa en podcast, somos un programa de radio e sonamos en 2 países en 3 emisoras, pois como isto, pois na Antena Miño, na Portuguesa, en Braga, na 106.0 e despois na Galiza en Radio Piratona na 106.1 e na Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos na 102.3. Bueno, estamos de volta para esta segunda parte. Sí, a verdade é ben interesante porque terminamos a primeira hora con Terader, unha banda de Vigo co seu From Heaven to Hell. Um tema retirado do seu último álbum de originais, uma banda que pratica um som dentro do death metal mais melódico. E ademais que, bueno, que si sempre está dando algún que outro concierto e raros, que, mas vão dando. Sí, raros, pero ainda de vez, polo menos un ano fano, eso seguro. Sim, é para celebrar a passagem do ano. É tanto. E comenzamos ben forte esta segunda hora. Sim, com o regresso com a estreia dos Congrio. Exacto. Regresso de músicos de outras bandas que se juntaram em Congrio. Sí, porque comenzaron alá polo 2025 e isto sí que non paran, o sea, xa xuntáronse e non paran de facer novedades, concertos e vamos, e están xa pensando no próximo EP, así que vamos. Sim, uma banda de groove metal e metalcore de Pontevedra. Moi interesantes, Congrio. Escutamos o que de Congrio? Ai, espera, que eu tiña unha noticia de Congrio. O tema foi o Libertad. Que van a ter unha participación cara ao arranque do ano no Festival Metal Nostrum Fest. Isso em setembro, penso eu. Exactamente. E agora nos toca ir a Compostela. Sim, vamos ficar com o Scream, uma banda dentro do hardcore mais clássico, com bastante energia e atitude. Pois uma sim. agradável surpresa dentro deste género musical, temas bem incisivos e muito bem, digamos, produzidos. Moito. Vamos a escoitar de Crime, Violencia. ¡Que me cago en la hostia! ¡Ah!
Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com. Time slips away, it's hard to cope. It really bites, we struggle to hope. Our dreams we chase, our youth we've lost. The present tense, what was the cost of conformity reigns? We can't escape, there is no time to reshape. The clock ticks on, our youth is gone. Our past, our blue, now moving on. We look ahead, but what do we see? Our war uncertain, our future unclear. The truth we face is the time we're lost. Our dreams we've left, at what the cost of conformity reigns. We can't escape, there is no time to reshape. The clock ticks on, our youth is gone. Our past, our blue, now moving on. Time slips away. Time slips away. Time slips away. Time slips away. E seguimos pola carretera hacia Carballo e ali Vamos. nos vamos a topar o punk enérxico, melódico e aceleradísimo de Rusty Nuts. Banda bem interessante e bem intensa que nos trouxe No Time. É isso mesmo, não tem tempo a perder. É sempre andar. Ningún, sempre Sempre andar. acelerar. 2022 é o ano que fixo a Surmaron. formación desta banda e espero que leven, vamos, unha Sí. carreira que dure moito tempo. Sim, essa é uma banda jovem, portanto ainda tem pelo menos mais uns anos pela frente. Até aos 10 anos não devem acabar, depois acabam. E outros que tamén quero que sigan durante moito tempo somos Storm Seeds. Desde Maceda. Unha banda brutal, que decir, pois que é un metal potente, directo, Com honesto. rock, com muito Sí. rock à mistura. Moito. Unha banda que Cantado en comenzou castelhano. Sí. Unha banda que comezou en 2013 en Maceda, en Ourense, e que, bueno, que xa levan pois un cuanto de tempo. Sim, 13 anos pelo menos. Sí, sí. Aínda que non son super prolíficos, sí que foron avanzando. E o máis divertido, pois que son veciños de toda a vida que, curiosamente, pois coinciden en gustos musicais. Muito bem, tivemos, aliás, vamos escutar Círculos, não é? Do Storm Seeds. E eles Sempre que estão a estamos preparar novo material para um futuro trabalho. Sí, Deve decirvos estar por aí que a queimar. hai que recordarvos que imos a ter agora a entrevista con Cividad Hill, a banda da zona de Bueu, así que ben atentos. Good
Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Actividade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaronme a min, porque eu tocaba a guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña grupos, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona, que nos juntamos pois para facer metalcore. Hola, eu son Raúl, o cantante e o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo pois o tiñamos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés, e incluso ti pois de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal, pero ao final eu penso que ese pensamento que nós tiñamos ao principio co tempo foi desaparecendo porque nós sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora, todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, ainda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, eu evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que ven os concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés, estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con produtores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que vichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gustanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado, e todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego, e xa temos 7 feitas, ou seja que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan lonxe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a túa familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai real,
E por outro lado, pois a metáfora de Galiza como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pois, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, unha canción cruda e moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? E pouco máis. Ese é o significado dos dous temas que de momento están fora. Hola, son Berto, o baixista de Actividade Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de F for Hope e tamén o CD, xa que sacamos unha edición Digipack fai cosa de 2 meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos 2 anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguido nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos. Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga aos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima. No tengo que me quede.
Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal galega. La verdad de lo Edín, como cuando cerro cruza pel, y a los
despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non? Sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é? E eu creo que salimos ganando todos porque Sí, vaya sen temazos, vamos, que se marcaron. Está o fillo da miña nai, que os coitamos ao principio, creo, e despois o outro, o de Corazón Roto. O Corazón Roto. Está moi feliz. A verdad que me gustan bastante. E agora, que decirvos? Tivemos com os Urco, não é? Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta. Desde Santiago Compostela, malta muito rodada na cena underground galega. Moito de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista, metal pesado, directo underground e que levan activos dende 2023, o igual que a banda que imos a escoitar a continuación. Os Parafernália, hardcore bem interessante desde Passos de Borden. Sí, en Pontevedra, é unha xente pois que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernália. E vamos escutá-los com este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é? Oh yeah. We're gonna break it. We gotta break it. It's gonna break it. We gotta break it. I'm gonna break it. Just gonna break it. We're gonna break it. Let's gonna break it. Déjate ver, muéstrate bien, relaja la cara.
cómo hacer. Hablas sin ser, te vendes también. Regálame algo, lo cuidaré. Se acaba el tiempo, la vida, lo siento, elegiste el momento para escapar. No quise moverme esperando entenderte. Fue inútil pensar que podías cambiar. Las huellas se alejan, las sombras se hacen grandes. No veo, no hay nada, hay gente muerta de asco. Te cuelgas de la vida, te llevo donde pidas. Estás escoitando Antena Miño na 106.0 FM de Braga, Portugal. Todos os luns para martes de 12 a 3 da mañán hora portuguesa e todos os sábados para domingos de 1 a 4 da mañá. Estivemos con Malqueda, unha banda pontevedresa de new metal co seu tema adicado aos difuntos, não? Será? Não sei, é uma banda bem interessante. Lançaram um excelente álbum, talvez já em 2024, não? 2025, 2024. E tem sido uma banda que tem mantido uma edição discográfica regular e que produz sempre trabalhos bem interessantes. Moito, moito, e sin dúbida a voz de... Bem vocalizados, bem tocados. Sí, a voz de Chechu pues, é unha cousa a resaltar desta banda, sin dúda. E pergunto-te eu, e se os Malqueda, em vez de serem uma banda ali da zona de Pontevedra, se fossem de Madrid, seriam diferentes? Seguro, que eran moito máis coñecidos. Vamos. Sem dúvida. Sí, sí. Agora vamos con unha banda santiaguesa. Mas noutras sonoridades, máis para o punk rock, non é? Exactamente. Lenin Cat. Vamos a escoitar a Lenin Cat e o seu Hasta Siempre. Ooh.
Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica. Something friends you
Estivemos con Barbarian Prophecies, a banda luguesa de death metal melódico que xa levan activos máis de 26 anos e que prontamente, en setembro deste ano, anunciaron un novo álbum despois de moito tempo. Desde 2021 que non lanzaban un álbum. Brutal. Bueno, estivemos con un temazo deles que é The Saint. Bem brutal, desde o da cidade amuralhada. E vamos analisar igualmente em Lugo. Ninguém sai de lá. Conta-te a muralha. Con metalcore, metal extremo, dende 2015. Estamos falando de Antides. Vamos a escoitar o seu Despise Me. Só uma coisa antes de encerrarmos. Sabias que existem túneis secretos entre Lugo, debaixo das muralhas, até o Buril em Sarria? Uau, pois vamos a mirarlo. Rise
Southern salute from the evening I got. Ron still Rotterdam, I'll live before I kill myself, you fucking bitch. I cannot believe you were not tried to deceive. You just let me unleash my duty before I kill myself, you fucking bitch. I'm stuck on my research. Take my unabandoned church. Bitch, slut, you suck. Bitch, slut. Just gotta pay you for rainbows of his prayers by the lady of chaos to peacefully kill myself. Get up of your golden plans. Take my unabandoned church. Bitch, slut, you suck. Recordarvos que comenzamos esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica 155 especial bandas 101% galegas. E temos estado com uma rotação bem intensa, como foi o caso dos Host, desde a Corunha. Sí, unha banda de metal alternativo, groove metal, ben interesante que comenzaron alá xa polo 2017. É verdade, trouxeram-nos The Lady of Chaos e agora vamos descer na geografia. Nos vamos hasta Pontevedra para escoitar os Brutal cos seus Sinais, o seu último tema desta banda de metalcore melódico groove metal. Sim, um tema que foi lançado em duas versões, castelhana e galega. Sí, sendo das primeiras bandas na península que fai algo similar, de editar un álbum como é o... Sim, duplo, sí, em castelhano e em galego. E en galego. Sim, foi uma excelente ideia. Pois sí, eu creo que van a marcar a diferencia e polo menos aos galegos e galegas fainos moita ilusión poder escoitar aos Brutal na nosa propia lingua. Sem dúvida, e os Brutal também tenham atenção às suas redes, porque são uma banda bem ativa e volta e meia poderão estar a tocar mesmo ao lado da vossa casa. Sim, vocês tanto. não sabem nada, começam a ouvir os Brutal tocar, epá, parece os Brutal. Não sabia de nada. Hai que escoitar os sinais. Sim. Training the KOE, the smartest and the
Todos olvidados.
E recorda que podes poñerte en contacto co Galiza Metálica. De feito, non é que só poidas, é que debes poñerte en contacto porque a verdade estamos super interesados para coñecer novas bandas ou saber novas datas, ou non, Filipe? Sim, é sempre importante estabelecer comunidade e assim as informações circulam mais facilmente, as vossas bandas podem rodar mais por aqui e todos nós ficamos a ganhar naturalmente, não é? Sí, sí, así que, bueno, sempre sodes benvidos. galizametálica@gmail.com ou Galiza Metálica en Facebook, Instagram ou TikTok ou iVoox ou YouTube ou, bueno, Perde-se por aí com tantos contactos que há do Galiza Metálica. Estivemos con unha banda santiaguesa escoitando un temazo deles que é o Memories, os North Slave, unha banda feita pois por Pablo Rivas o guitarra, Nano Vikendi, guitarrista solista e componente de proxectos superhistóricos como Talesen o Astaroth, Jesús Redondo o baixo, Javier Xestal ao batería e es miembro de Blaze Me Ocean ou Primitive. Calquera deles son musicazos que levan xa bastante tempo na escena e que por encima son moi conocidos e que, bueno, a ver, facemos aí unha petición, a ver si editamos algo novo. Sí, que... xa é tempo, non é? Sí, xa é tempo xa, porque seguro que non só estamos nós desexando coñecer algo novo, senón os nosos ouvintes. E os fãs da banda, claro, e a cena underground galega agradece material novo. Sí, moito mesmo, thrash metal e death metal ben feito como o do North Slave. E en Santiago nos vamos a quedar porque nos vamos a escoitar os Ningativos. Eles lançaram um EP novo chamado As Aranhas Beijam em Silêncio. Groove crossover ben feito dende 2017. Vamos a escoitar este 13. Boites deformes
If I snap, I lose it all. So I think, I start to grow. If I saw the light, I might go back. But I want inside. Alone in that dark. I come back. Suffocate with every step you take. I go with my grave. Right by the blade, I will make you believe. E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu By the Blade, un trallazo que acaba de saltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal que van nos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo. Time way back. Like the power to rush through senses. So we fold and right away from thoughts. So we're patient for what's so cold. Getting weary, told to carry. 11 hours always dark and heavy. Followed out the chunks, been chopped out. Broken sword lips are bridge and fall. You woke up, so now you bleed, but there's no blood. Night dreams from your feet through your spine to your brain and soul. Outside as the wind grows cold. Always surprising no matter how far down. All throughout time, echoes and whispers, now surviving the winter. Lost where we are. Like a river, not meant to say. Like a tide never tried to recede. Like a pebble that seems so bottom, never meant to be seen. You've always said you're welcome, so now you leave, but you're not gone. Strength fails from your mind through your memory to your bones. Outside from outside as the wind grows cold. Always surprising no matter how far down. All throughout time, echoes and whispers, no surviving the winter.
Hola, eu son Diego Alonso. Y yo soy Leonardo Rodríguez y juntos somos One Monster Riot. Eu son o batería, fago algún coro por aí solto e, bueno, os dous participamos activamente na composición. Y yo, bueno, toco la guitarra, toco el bajo y hago la voz principal. Somos de Salvaterra de Miño, llevamos en activo desde 2024 aproximadamente. En cuanto a nuestro estilo musical, tiramos más hacia el thrash o hacia el groove, aunque bueno, no nos etiquetamos ni nos casamos con nada, hacemos un poco lo que nos salga del alma. Coñecímonos no instituto, o profesor prestábanos aula de música para ensayar, había como un pequeno grupo no que ensayábamos. Ali nos coñecimos e anos máis tarde decidimos formar este grupo para facer un pouco o noso propio estilo. Pero bueno, hai todo un documental no meu canal de YouTube de Diego Stein en YouTube que conta un pouco a historia de ese grupo anterior donde nos coñecimos. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, a los temas de nuestras canciones, hablamos un poco de todo, o tenemos pensado hablar un poco de todo, sobre todo pues temas clásicos de lo que es el rock y el metal. Nuestro primer EP, por ejemplo, habló un poco pues del tema de los seres humanos como especie y las atrocidades que cometemos y todo ese tipo de cosas, que bueno, son un clásico del género. ¿Qué se pode esperar en directo? De momento nada, porque o proxecto é solamente publicación de temas, non temos a logística nin as condicións porque vivimos separados para facer conciertos en directo, por ahora. Recientemente hemos sacado un single que se llama As We Wither y que está disponible igual que toda nuestra música pues en Spotify, YouTube, en las plataformas principales de streaming de música. Trata un poco sobre el tema de envejecer, de perder facultades físicas y mentales, que bueno, es un tema que pues por gente cercana nos ha tocado vivir bastante de lleno y pues hemos decidido hacer un tema al respecto. Sí que a veces é un tema do que non se fala tanto, está aí. Igual que o primeiro EP que gravamos é autoproducido por nós mismos e contamos con Gustavo Fantino para a mezcla, aí sí que delegamos o traballo de mezcla en profesional e quedamos moi contentos co resultado. E nada, podes escutar a nosa música en, como decía Leo, en calquer plataforma, podes seguirnos en Instagram, One Monster Riot, incluso a mí personalmente que teño un canal de YouTube, podes buscar Diego Stein en YouTube, que tamén hai algunhas cousas de grupos, este documental que mencionábamos antes, estas algunhas tonterías. E nada, antes de terminar quería animar aos bateristas que escuiten a botarlle un vistazo a un proxecto personal que se chama Stein Drums, no que fabricamos caixas personalizadas en colaboración con Sonata Custom.
e que botes un vistazo en sonatacustom.com ou en calquer red social na que nos podedes encontrar. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Galiza Metálica. Esperemos que disfrutéis mucho del programa y que disfrutéis de nuestra música, la mitad de lo que disfrutamos nosotros haciéndola. Que ya sería bastante. Ya sería bastante, la verdad. Así que muchas gracias a todos y nada, esperamos vuestro apoyo y os lo agradecemos. Moitas gracias a Galiza Metálica por darnos esta oportunidade de contar o noso proxecto aquí. Un saúdo grande e seguir escoitando metal. It's all the same. In the end, you'll be slain. You turn the change on the side of so bold with no thought of the cost you told. When push comes to shove, your true nature is revealed. As foretold, conflicts never cease. Full of feelings, no thought of regret. Eternity, it's all the same. Sacrifice the only fact. So raise your voice when sing this truth with me. You are like this. Listening to your rival line. We are both animals, that we're different, you see. Our instincts take over, show what we are. No remorse, follow the call. Gaia takes over, remember the long guard. Humans are not what we think they are. This is the essence of what it means to be. Whoa. You're ignoring the consequences, letting your passions be your boss. So let your brains your demons, when all that you truly are. But your actions betray you, your intentions will never lie. You make plans, sure you know the way, but when the time comes, you sway. Listen, we are both animals, that we're different, you see. Our instincts take over, show what we are. Time has come to face the music. We are not so divine. A hypocrite, you may be, but that's just how you will be. Don't you please, no thought of regret. This is a big you, but don't forget. What a dream, driven by melody. With your nature, you must concede. You are like peace. Listening to your private life. You are like peace. Listening to your private life. Private life. Private life. Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.
Seguimos rodando aquí no Galiza Metálica prontamente con os coruñeses Perpetual, brutales, ese death metal feito xa dende 2006 e con varios cambios de formación. A verdad que esta banda nunca parou. Sim, mantém-se unida, apesar de tudo, lançando trabalhos e fazendo alguns concertos. Death metal brutal. Ben interesante. E creo que tendrán en setembro, por aí, máis ou menos, pois unha cita interesante no Festival Burgore Death, que a verdad que pinta bastante ben. E agora vamos continuar pela zona de Vigo com tonalidades sonoras bem mais melódicas, mas de qualidade, claro. Sí, heavy metal melódico, power metal brutal. Por certo, que escoitáramos dos Perpetual, que non o dixemos. É verdade, tivemos com o Humanity's Abyss. Ai, sí, para que recordedes o temazo. Pero de Unchosen Ones vamos a escoitar algo tamén, eso que decía, heavy metal melódico, power metal brutal, ben feito, dende 2021, que imos a escoitar, pon. Vamos escutar um tema extraído daquele que é o seu segundo álbum de originais, chama-se Caught by the Wind. Oh yeah. Thank
Notas algo, unos pasos tras de ti, sombra al rayo, esta soledad me puedo ir. Muerte en un callejón, nadie Algo sangre, un cadáver sin vestir, pecho abierto, algo falta, algo no está allí. Muerte en un callejón, nadie sabe qué pasó. Muerte en un callejón, nadie sabe qué pasó. ¿Sabe qué pasó? No. Sembrado el terror, más mujeres pereciendo por las calles. No se sabe qué pasó, teorías del terror, citan cosas delirantes. ¡Sí! ¡Muerte! En un callejón, nadie sabe qué pasó. E estivemos a escoitar unha banda de Ribadeo brutal, hardcore punk de corte ben pesado. De quen estamos a falar? Quem poderiam ser? Matéria Muerta, uma das bandas mais poderosas dentro do género em termos do underground galego. Sí, é verdad que é unha banda que levan xa dende 2015 activos e da zona, pois, de Ribadeo, que non suele tampouco ser super prolífica en bandas. Sim, tens Matéria Muerta, non há nada máis que res. Non, e ben vos, estuvemos a escoitar Destripador. Foi bem brutal e abre caminho para os próximos senhores. Uma banda também jovem, não é? Tem cerca de 2 anos de existência. Sí, estamos falando de Los Therapy. Eles fan metalcore e metal alternativo, pois brutal, a verdade. E desde Cangas do Morrazo, não é? Sí, outra zona tamén non tan habitual, en donde hai tantas bandas, ou seja, unha banda, unha zona super prolífica, así que vamos a disfrutar o que nos traen. Como se chama? Um tema bem interessante de seu nome, My Defeat.
Novedades, seccións, entrevistas. O Galiza Metálica sempre che trae o mellor do mellor do rock e metal 101% galego. E xa chegamos ao final deste Galiza Metálica. Eu son Pati Castro e estiven acompañada por Filipe Marta durante estas 3 horas de viaxe por bandas 101% galegas. Sim, eu próprio. Foi um prazer, Pati, foi uma viagem incrível com grandes bandas, muita informação, que também é importante culturizar quem nos escuta, não é? Ter um bocadinho mais de conhecimento acerca
de quem são aqueles que eles escutam. Sí, e sobre todo que as bandas se moven ao seu arredor, que as coñezan, que abran un pouquiño os ouvidos e os ollos e ao mesmo tempo pues, que se empapen un pouco non só das grandes bandas que salen nas revistas e en medios máis, como diría, máis coñecidos, sino que fagan un pouco por coñecer a escena local e sobre todo por abrir a súa mente. Sim, apoiando. É o máis importante, só assim a cena sobrevive, non é? Exacto, e bueno, e polo demais, pues espero que o pasedes moi ben nos festivais, a verdad que espero que pasedes todos e todas un verán, vamos, increíble, xa nos contaredes como foi todo, pero a partir de setembro, non? Sim, não esquecer que o Galiza Metálica continua disponível para audição no iVox. Exactamente, estaremos facendo repeticións de programas que consideremos que están fix, sobre todo programas de mulleres ou dedicados a bandas galegas que sabemos que vos gustan. Sim. Atrás tivemos então com o som dos From Ashes to Dust, mais uma banda que nos chega desde onde? Penso que é da zona de Vigo também. Non, son Non? da zona do Carballiño. Como é que foi acontecer isso? Pois sí, son da zona do Carballiño, que tampouco é unha zona moi habitual, que está aí entre Santiago, Ourense, bueno, unha zona curiosa. E esta xente pois fan unha especie de groove death metal moi ben feito e levano facendo dende 2023. Sim, agora corrijo o meu, digamos, a minha imperfeição no momento de dizer a localização geográfica dos Fornaches do Dust. Vigo temos com Chambre, não é? Eles que vão encerrar, juntamente com Morgan, esta edição do Galiza Metálica. Exactamente, tendremos death metal, grindcore e horror punk da zona de Vigo e Salvaterra con Cochambre, unha banda que xa leva uns cuantos anos e é ben coñecida na escena. Desde o 2014, non é? Sí, e despois pues, con Morgan, unha banda pues, máis que... antigos. Sí, bastante máis antigos, pero con mellor non é tan coñecida como os propios Cochambre, e creo que ese fac vai vos a dar aí o gustito do punto final. Sem dúvida, e dos Cochambre vamos escutar Madhouse, que é precisamente uma versão de um dos temas clássicos dos Anthrax. Bueno, e con esto, pues nada, Sí, nos despedimos. Moitísimas grazas por estar aquí e tamén por despedir esta temporada con esta pausa estival hasta setembro. Sim, e voltaremos com mais intensidade, com grandes sons e muitos motivos de interesse para ficarem colados ao Galiza Metálica. Ai, sí, bueno, e na mentras faremos colaboracións aquí co SOS durante o verán, seguramente. Sí. Tendredes boas noticias nas redes sociales, pero o Galiza Metálica normalmente fai unha pausa estival boa e necesaria porque fai falta tamén irse á playa a remollarse, por exemplo, ou ir a escoitar festivales, bueno, estas cousas. Bueno, pasadio moi ben e xa sabedes. E dos concertos, merca de música e face o posible para que Galiza siga sendo metálica.
was awake as my whole life begins to sink. Fireworks around me, and at the end, running by my way, all in space. I don't care, pull in, pull out, go without a doubt. I can take the blame, take the fear, the shame. These are my roads, what's all they claim. These are my roads, I'm already insane. Driving this nightmare, I was awake as my whole life begins to sink. Fireworks around me, and at the end, running by my way, all in space. I don't care, pull in, pull out, go without a doubt. I can take the blame, take the fear, the shame. These are my roads, what's all they claim. These are my roads, I'm insane. My roads, my roads. Fuck, I'm gonna be apart from your friendship, never will get out now of my life. Fuck,